කොයි තියෙන දන්නවද? මේ පැත්තෙන් බලමු මොස්ලිම් පාර, මේ පැත්තෙන් බලමු හිජ්රා මාවත. එහෙම වාරණ පාරෙන් පල්ලෙහාට එනකොට මේ තියෙන්නේ මේ කඩේ 100 කඩේ. රුපියල් 100යි 50යි. ඉතින් තියාරි හන්දියේ නම් උඩට එනකොට මේ පැත්තෙන් එනකොට වාරණ පාර එනකොටම තියෙනවා මේ පැත්තේ හිජ්රා මාවතේ බෝඩ් එක. ඒ බෝඩ් එක දෙනවත් එක්කම කඩේ තියෙනවා රුපියල් 100යි 50යි කඩේ. බලා ගන්න තියාරි 100 කඩේ. நெசனா லேடிஸுக்கான கடை உண்டு. எதை எடுத்தாலும் 100 ரூபா 50 ரூபா கடை உண்டு. வாங்க வந்து பார்ப்போம். உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே ஒரு கடையில இருக்கலாம். ஃபேன்சி சாமான் எல்லாமே ஒரு கடையில இருக்குது. வாங்க. දන්නවද මේ ඇවිල්ලා කැලලක් 100යි කැලලක් 50යි මේ ඇවිල්ලා ගෑනු කට්ටියට අවශ්‍ය කරන දේ පොඩි ළමයින්ට ඉඳන් බඩු ගන්න පුළුවන්. හැම කැලලක් රුපියල් 50යි රුපියල් 100යි. ඇවිල්ලා බලන්න මේ කඩේ ඇතුළට. මේ පැත්තේ නම් ඕනම කැලලක් රුපියල් 100යි ටොයිස් එකේ මේ පොඩි ළමයින්ට ටොයිස් එහෙම දෙන ඔක්කොම රුපියල් 100යි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන්. කඩේකින් ගන්න බැරි ගණන් වලට මේ රුපියල් 100යි බලන්න. රුපියල් 200යි 300යි කියනවා අපි ගාව රුපියල් 100ක් තමයි පුංචි ගාන. බලන්න මේ පැත්තේ. එතකොට බලන්න මේ இந்த மாதிரி ஐட்டம் எடுக்கலாம் ஒரு 100 ரூபாய். சாதாரணமா கொஞ்சம் சின்ன ஒரு 100 ரூபாய் கம்மி இது வாங்க இதெல்லாம் எடுத்து அப்படி காட்டுங்க. இதெல்லாம் ஒரு வந்தாலும் 100 ரூபாய் அப்படியே எடுத்து வீடியோல எடுத்து காட்டுங்க. මේ පුංචි හැමදාම රුපියල් 100ට වෙනි පොඩිම ගානකට දෙන්නේ. කඩේ ගන්න බැරි ගානට හැමදාම නැහැ. මේ නෝම්බි මාසයේ ඇතුළත වලට එල්ල ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම තියෙනවා ඕන කැලලා රුපියල් 100යි. අද කාලේ මේ එකක් මොන වැඩි ගානකට රුපියල් 100 ගන්න හැමදාම. හැමදාම මේ තියෙනවා சீப்பருங்க 6 துண்டு மொத்தமா 6 பீஸ் வருது. 6 பீஸுக்கு 100 ரூபாய் மட்டும்தான். இதெல்லாம் இம்போர்ட் சீப்பு எல்லாம் 100 ரூபாய். இது சாதாரணமா கடையில எடுக்கிறாங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு வருன்னு. இது எங்கள்கிட்ட 100 ரூபாய் சின்ன ஒரு பரிசுக்கு வருது 100 ரூபாய். இந்த மாதிரி ஐட்டம் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு போட்டது கடையில எடுக்க போனா ஒரு 200 வரும். எங்கள்கிட்ட மட்டும் இது 100 ரூபாய். இது கன்செப்டே 100 ரூபாய் 50 ரூபாய் கடை தான். வேற எங்கேயும் எனக்கு கிடைக்காது. எங்கள்கிட்ட மட்டும் தான் இருக்குது. இது ஃபுல்லா கலாசட்டி இருக்குது. இதெல்லாம் ஒரு எடுத்தால் 100 ரூபாய். டொட்டின் எடுக்கலாம் 100 ரூபாய். இது ஷாப்ஸுக்கே 100 ரூபாய் வரும். இது அப்படியே 36 துண்டா 100 ரூபாய். சாதாரண இதெல்லாம் அப்படியே வீடியோ காட்டுங்க. உண்டா காட்ட போனா மிச்ச நேரம் போகும். இதுல பாருங்க எல்லாம் இதெல்லாம் எதைத்தாலும் 100 ரூபாய். சாதாரணமா எங்கே கிடைக்கலாம். கோயிங்காட் கேள்வி அப்படி கால வித்தராய் லிப் ப்ளூ රුපියල් 100යි අයිලයිනර් බ්ලැක් ඇන්ඩ් බ්‍රවුන්. මේ ඔක්කොම රුපියල් 100ක් කනේ පුංචි මුදලකට. මේ ඇවිල්ලා ලිප් බාම් එක රුපියල් 100යි. අපි ගාව විතරයි. එගරාගල කියනවා අබාය අපි. සිංහලෙන් කියනවා නම් සාරි කටු. රුපියල් 100යි. පුංචි මුදලක් රුපියල් 100යි 100 ரூபாய். சாதாரணமா சின்ன விலையில 100 ரூபாய்க்கு தரோம் நாங்க. எங்கள்கிட்ட மட்டும் தான். இது வந்து 100 ரூபாய். அதோட அப்படியே வாங்க அபாய விங்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் சாதாரணமா கடையில எடுக்க போனா 200 ரூபாய் 250 ரூபாய். எங்கள்கிட்ட 100 ரூபாய். இந்த செட் அப்படி செட்ல ஒரு பீஸ் வந்து 100 ரூபாய். உங்களுக்கு தேவையான கலசை பார்த்து எடுக்கலாம். இது அப்படியே எடுத்து காட்டுங்க. ஒன்னொன்னா எடுத்து காட்டுறதை விட ஃபுல்லா அப்படியே கலந்து காட்டுங்க. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு டிசைன்ல எல்லாம் 100 ரூபாய் தான் வரும். இந்த மாதிரி லிப் அது அப்படியே எடுக்கலாம். அப்படியே பார்த்தா இது எல்லாமே 100 ரூபாய். எது எடுத்தாலுமே 100 ரூபாய். உடம்புக்கு எல்லாம் රුපියල් 100ක් වුණායි. கொஞ்சம் ගානක් රුපියල් 100යි. මේ බලන්න. රත්තරන් වගේ රත්තරන් රුපියල් 100යි. අද කාලේ පවුමක් ගන්න බැරි ගානට අපි දෙනවා රුපියල් 100යි. சின்னது பாருங்க தோல் கலர்ல இருக்குது. சின்ன விலை 100 ரூபாய். எங்கள்கிட்ட மட்டும் தான் வந்து பாருங்க. உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாம் 100 எடுக்கலாம். பாருங்க கொலிஸ் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தேவையான கொலிஸ் இருக்குது 100 ரூபாய். கொலிஸ் ஒவ்வொரு டிசைன் இருக்குது 100 ரூபாய். இதெல்லாம் 100 ரூபாய். இது எல்லாமே 100 ரூபாய் தான். எங்கள்கிட்ட 100 ரூபாய். இதெல்லாம் 100 ரூபாய் பாருங்க. ஃபுல்லா 100 ரூபாய். உனக்கு எல்லாம் 100යි බලන්න. මේ ඔක්කොම රුපියල් 100ක් වෙන පුංචි මුලට අක්කලට නංගිලාට ඕන එක්කෙනෙකුට දාගන්න පුළුවන්. පුංචි රුපියල් 100කට ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඕන එකක් 100. எல்லாம் 100 ரூபாய். ஆனா இப்ப காட்ட போறது எதை எடுத்தாலும் 50 ரூபாய். பெற்றது அப்படின்னு රුපියල් 100යි. දැන් පෙන්නන්න යන්නේ ඕනම කැලලක් 50යි. මෙතන නම් පටන් ගන්නවා ඕනම එකක් රුපියල් 50යි. පුංචි රුපියල් 50කට අද කාලේ භාණ්ඩ හතරක් ගන්න බැරි ගානකට මේ දෙන්නේ රුපියල් 50කට. මේ බලන්න මේ රුපියල් 50යි. රුපියල් 50යි 50යි. මේ රුපියල් 50යි. 50යි. අර මේ බල් වෙන්නට මේ හැමදේම රුපියල් 50කට කැලලක් 50 ගන්න. හැමදේම දෙනවා අපි ගාව විතරයි. එන්නේ නෝමෙන ඔක්කොම වෙන අනාරමන තියෙන එක ඔක්කොම වෙන චංගුමි පුංචි 50යි. නැත්නම් හැමදේම රුපියල් 50යි බලන්න. ඔය කැලලක් රුපියල් 50යි 50 පින් ඕන එකක් රුපියල් 50ට දෙන්නේ අපි ගාව විතරයි. මෙන්න දැක්ක දුරු වෙලාවට පමණයි අපි ගාව පමණයි. රුපියල් 350ට කෑලි 3ක්. එකක් කෑල්ලක් 350යි කෑලි 3ක් ගත්තොත් රුපියල් 1000යි. පුංචි 1000කට කෑලි 3ක්. සාමාන්‍යයෙන් තෑගි දෙන්න අවුරුද්දට තෑගියම දෙනවා නම් මෙන්න සුපිරි බාණ්ඩයක් අපි ගෙනාවා.
තිහාරි 100 කඩේට ළඟ තියෙන කඩේ මේ වොච් සාමාන්‍ය වොච් එකක් රුපියල් 500 600 කියන කෑලි තුනටම 1000යි අපි ගාව මේ බලා ගන්න. ඒකෝල මේ පැත්තේ තියෙන පර්ස් එකේම පොඩි අඩු ගානකට ගන්න පුළුවන්. කඩේ ගන්නවට වඩා අපි කඩෙන් ගත්තොත් එකයි අපි ගාව ගත්තොත් දෙකයි. ඕන එකක් ගන්න අඩුයි. දෙදෙත්තාල 350 ரூபா. பாருங்க என்ன எடுத்தாலும் இதுல எது எடுத்தாலுமே 350 ரூபா. ඕනම කෑල්ලක් රුපියල් 350යි. මේ වොච් එක ඕන එකක් රුපියල් 350යි. ඒකයි මේ අතේ තියාගෙන නැත්තම් ලංකාවේ වටේම තියෙන වෙලාවල් නෙමෙයි. මේ ලංකාවේ වෙලාව රුපියල් 350ට බලා ගන්න අපි ගාව විතරයි 350යි. කෑල්ල 350යි. කෑල්ල තුනක් ගත්තොත් රුපියල් 10යි. 3 பீஸ் எடுத்தா 1000 ரூபாய் மட்டும்தான். ஒரு உண்டை எடுத்தா 350 ரூபாய், 3 எடுத்தா 1000 ரூபாய். இல்ல 1000 ரூபாய் 2000 2500 போடலாம். சில குறைஞ்ச விலையில வந்து பாத்துக்கலாம் இந்த கடையில வந்து பாருங்க. இதை எடுத்தாலும் வந்து விலையை பார்த்துருங்க. இல்ல